Još razmišljam. Čekaj, još niste dokučili, Treba vježbe. Šta ne? Šta je? Kako ne? Zavisno od ženske s kojom. Budemo nekada sprijeda, nekada otraga, nekada misionarski, nekada... Budite malo onako, direktniji. Direktni, konkretni i brži. Brži kao i svemu drugome. Ovo je bilo! Brzina! Dijelite to s nama, kako? Ovo je bilo direktno. Nekada dogi, nekada ono... Nekada ne dogi, misionarski, nekada... Nekada se ne sjećam. Jer idem često po zemljama misionari. Jeste posjećenici to? A da li volite da vas misionari ili da vi druge misionari? Šta ja? Svega pomalo. Kad je bal neki vatski bal. Ne, ali najbolje je kombinirati. Kombinirke su uvijek dobre. Uvijek kombinirati. Sve što se može, kombinirati. Što se može kombinirati, nek se kombinira. Ja volim onaj ali treba priznati kaubojski stil. Rider. Ali treba uvijek prihvatiti mišljenje onoga s kim spava. Ima druge strane, a? Rider, ono kad I njezinu stranu treba prihvatiti pa reći šta njoj odgovara pa... Nađemo aritmetičku sredinu. Tako. Srednji put. Jesam jašila konja, ali kultiviranog, jel se istreniranog. Šta? Mislim se na povoz. Aha, pa okej to sve. Ovdje se nastavlja priča. Sve je to okej za ljude. Rider. Ajde. Radleri.